hizo siku tatu iyi minsi 3 ndio zilitutoa kwa Adam, niyo yadukuye muri Adamu zikatuingiza kwa Kristo. zikadushira muri Kristo. Hizo siku tatu iyi minsi 3 ndio ziliangamiza kizazi cha Adam. Na anasema aravuze, nikasikia sauti ikiongea na mimi, numva ijwi rivugana nanje, na nilipogeuka pindukiye nikaona taa 7, mbona igitereko c'amatabaza 7. Bwana asifiwe. Amen. Na katikati hizo taa 7 tumehubiria watu, twigishije abantu, tukawaambia kuhusu mahali wametoka, tubabwira ahantu bavuye, na kila Jumapili buri cyumweru tunawaambia wajihadhari na mahali wametoka, tubabwira kwirinda cyane iyo bavuye, tunawaambia wachunge dhambi sana. Mwana w'intama w'Imana aondoae dhambi za ulimwengu, ukuraho ibyaha by'abari mu isi, sio dhambi za Wakristo, ntabwo ari ibyaha by'Abakristo. Unasikia? Urabyuka, kama mtu angefanyika dhambi bila kutenda dhambi, niba umuntu yarahibaye umunyabyaha atakoze ibyaha, basi mimi bityo rero naje nimefanyika mwenye haki. Fursa nzuri, ndashima kubwaya mahirwe Imana yaduhaye na kutupatia nafasi kuja kutangaza injili. nukuduha umwanya kugira ngo tuvuge ubutumwa. Najua maswali mtabaki nayo mengi kabisa, ndazi ko musigarana ibibazo byinshi cyane. Shida sababu atupeane muda mzuri wa kuhubiri, tunapeana muda mzuri wa kuimba lakini si wa kuhubiri. Uko dutanga umwanya mwiza wo kuririmba kuruta kubwiriza. Cyo nico kibazo dufite. Kuimba mtaimba, hata kesho mtaimba, hata kesho mtaimba, lakini kesho sitakuwa hapa. Kuririmba mworirimba, nejo mukaririmba, nejo bundi kuko ubutaha sinzaba nda. Sasa mkinipata ni heri munipatie muda mzuri wa kuhubiri, ni maswali yenu ni aji. Mumbonye rero mugomba kunipea 30 minutes, mtabaki na maswali tu. Si ni sawa? Lakini kuimba si mtaimba bado. Sawa tu. Amen. Hapana, tafsiri tu. Sawa. Maana nikitumia Kiswahili iko wale ambao wataachwa. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. So, nashukuru mchungaji Gasore kutoka Marekani. Ndashimira umushumba Gasore kuva muri Amerika kuweza kutupangia mkutano huu. Kuduha iki giterane. Mungu akubariki sana. Mani guhumugisha. Na ningependa kuomba wachungaji pia ambao mko hapa. Ndasaba n'abandi bashumba bara. Labda tupange mkutano mwingine. Kugira ngo dutegure undi mukutano. Mimi nitakuja. Jewe nzoza. Na maswali nitajibu yote. Nibibazo byose nzabisubiza. Maana leo ni kama fursa hakuna. Uyu munsi ni nkaho tudafite ayo mahirwe. So mkipanga nyingine muniite. Ni musubira kumpamagara nitakuja, nitakaa na nyinyi na maswali yote nitajibu. Nzaza nicarane namwe kandi ibibazo byose nkuko mubishaka. Lakini kwa leo hakuna hiyo nafasi. Ariko none uwo mwanya ntawo dufite. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sitachukua muda mwingi. Nabwo ndi bufate umwanya muremure. Ningependa kuhubiri lakini nitahubiri kwa ufupi. Ndigisha akanya gato. Na nitawacha mahali katikati. Ndaza kubasiga aho hantu hagati. Na labda nitakuachia maswali mengi zaidi. Ndaza kugusigira ibibazo byinshi. Amen. Amen. Nitakuachia maswali mengi zaidi. Ndaza kugusigira ibibazo byinshi. Lakini Mungu atakusaidia. Ariko Imana iribuze kugufasha. Bwana asifiwe. Amen. Hebu fungua nami Waibrania sura ya 9 mlango wa kwanza, mlango wa 9 mstari wa kwanza. Abaheburayo igice ca 9 umurongo wa mbere. Waibrania Abaheburayo mlango ni wa 9 na kuanzia mstari wa kwanza. Igice ca 9 umurongo wa mbere. Hadi mstari wa 6. Kugeza ku murongo wa 6. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick and the table and the showbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, which are the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. And over it the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'isi, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, ryarimo igitereko c'amatabaza n'ameza imitsima yateretseho imbere y'Imana, rikitwa ahera. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane. Aho harimo icotero cacuzwe n'izahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu irimo na yankoni ya Aroni
yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Hejuru yaho hariho abakerubi b'icubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi, ariko ibyo twakwirirwa tubirondora nonaha. Icakora ibyo Imana ibyo bimaze kwitegurirwa, bityo abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mwandishi wa Ibrania mwanditsi w'Abaheburayo anatuelezea kuhusu ile hema ambayo Musa alitengeneza. Atwereka kubijanye n'ihema ryakozwe na Mose. Maana mwandishi wa Ibrania, mwanditsi w'Abaheburayo anaandikia Waibrania, Wayahudi, arandikira Abayuda ambao bado walikuwa wamebaki katika desturi za hekalu na kutoa madhabihu, kuko bari bagifite imico yo mu rusengero no gutanga ibitambo. Na anawaelezea jinsi Kristo alivyokamilisha hiyo kazi ya madhabahu hizo na ile ibada mpya ambayo imeingia katika agano jipya. Noneho arabereka kuko umurimo w'ubutambyi n'ibitambo warangiye, ahubwo hinjiye undi murimo musha. Kama kuna kitu leo kanisa halijaelewa, nibari iki nitorero ritarumva none, kanisa halijawahi elewa Kristo alikuja kufanya nini. Itorero ntirirumva ese Kristo yaje gukora iki. Tunahubiri kuhusu Elijah, twigisha Eliya, tunahubiri kuhusu Musa, twigisha Musa, tunahubiri kuhusu Danieli, twigisha Danieli, tunahubiri kuhusu Ezekiel, twigisha Ezekiel, na hao wengine wote tunahubiri juu yao. N'aba bandi bose twigisha. Lakini hatujaelewa ariko ntabwo turasobanukirwa ni kwa nini Mungu alituma Musa Misri. Ntiturasobanukirwa impamvu Imana yatumye Mose mu Giputa, na akamwambia enda ambia Farao, aramubwira ngo genda ubwire Farao aachilie watu wangu arekure ubwoko bwanje waende kwa safari ya siku 3, bagende urugendo rw'iminsi 3. Aliomba Farao, ambia Farao aachilie watu wangu wende safari ya siku ngapi? Siku 3. Abwira Farao ngo ureke ubwoko bwanje bugende urugendo rw'iminsi 3. Hakuomba siku nyingi, ntabwo yasabye iminsi nyinshi, hakusema waachilie waende mwezi moja, ntabwo yababwiye ngo bareke bagende ukwezi. Safari ya siku 3, urugendo rw'iminsi 3. Hiyo safari ya siku 3, urugendo rw'iminsi 3 mpaka leo kugeza none watu wengi hawaelewi ni safari gani hiyo. Abantu ntibarumva n'urugendo nyabaki. Lakini walipotoka Misri, ariko bavuye Misri, hawakwenda siku 3, ntabwo bigeze bagenda iminsi 3, kuenda kabisa. Baragiye rwose biratinda. Hizo siku 3, iyo minsi 3 ambazo Mungu alimwambia Musa iyo minsi 3 aende aulize Farao siku 3, agende abwire Farao abareke iminsi 3. Ni siku gani hizo 3? Izo minsi 3 ni iyihe? Hizo siku 3, hizo siku 3, iyo minsi 3 ndio zile siku 3, niyo minsi 3 ambazo Yona, niyo minsi 3 Yona alikuwa kwenye tumbo la samaki. Niyo minsi 3 Yona yamaze mu nda y'urufi. Hizo siku 3, iyo minsi 3 ndio siku 3, niyo minsi 3 ambazo Yesu alizikwa, Yesu yahambwe, akafufuka, arazuka. Hiyo ndio injili kabisa. Ubwo nibwo butumwa. Hakuna injili ambayo inashinda hizo siku 3. Nta butumwa burezi iminsi 3. Maana hizo siku 3 kuko iyi minsi 3 ziligeuza historia ya binadamu. Niyo yahinduye amateka y'inyoko muntu. Hizo siku 3, iyi minsi 3 ndio zilitutoa kwa Adam, niyo yadukuye muri Adamu, zikatuingiza kwa Kristo, zikadushira muri Kristo. Hizo siku 3, iyi minsi 3 ndio ziliangamiza kizazi cha Adam kabisa. Niyo yasenye urubyaro rwa Adamu burundu. Hizo siku 3, iyi minsi 3 ndio zilikuwa mwanzo mpya wa binadamu. Niyo yari intangiriro nsha y'inyoko muntu. Hizo ndio zilikuwa kuzaliwa upya kwa uumbaji upya. Niko kwari kuvuka gusha no kuremwa gusha. Aliomba siku 3. Yasabye iminsi 3. Bwana asifiwe. Amen. Na ukiangalia hata ile hema yenye Musa alitengeneza, urebye ni hema Mose yubatse, hiyo hema ilikuwa na sehemu 3. Ryari rifite ibice 3. Ilikuwa ni the outer court, hari hanze y'urugo, ilikuwa na mahali patakatifu, hari ahera, na mahali patakatifu kabisa, na hera hahera. Amen. Amen. Ukiangalia sherehe ambazo Musa aliwapatia, sherehe ambazo Musa alipatia Wayahudi, ya urareba ibirori Mose yahaye Abayuda, ilikuwa ni sherehe 3. Byari ibirori 3. Ilikuwa ni sherehe ya Passover, byari ibirori bya Pasika, ilikuwa sherehe ya Pentecost, ibirori bya Pentecost, na ilikuwa sherehe ile ya hema, n'ibirori by'ihema. Siku 3. Iminsi 3. Maana siku 3 hizo, iyi minsi 3 ndio zimeshikilia historia ya binadamu wote. Nibyo bigize amateka y'umuntu wese. Mahali nimesoma hapo, aha nasomye, mwandishi anaongea kuhusu ile hema ambayo Musa
aliambiwa atengeneze. Umwanditsi aravuga ibyiri hema Mose yabwiwe gukora. Hiyo hema ilikuwa na sehemu 3. Iri hema ryari rifite ibice 3. Lakini katika maandishi tumesoma hapo, ariko mu byanditswe twasomye kuna sehemu moja ambayo mwandishi hajagusia hata kidogo. Hari igice kimwe umwanditsi atigeze avugaho namba, na amewacha maksudi, kandi yaretse kubw'impamvu. Kumbuka anaandikia Wayahudi. Ibuka kuko abwira Abayuda. Andiki Banyamulenge. Ntabwo ari kubwira Abanyamulenge. Anaandikia Wayahudi. Arabwira Abayuda ambao wanaelewa hiyo hekalu ilikuwa namna gani. Bumva neza uko urwo rusengero cyangwa iryo hema ryari riteye. Kwa hivyo anakosea sana. Akoza makosa manini kwa kuacha sehemu moja ile ya kwanza, kureka iki gice cha mbere ambayo ilikuwa na ile madhabahu ya sadaka za kuchoma. Ahari meza bashiragaho isadaka yo kotswa, na ilikuwa na ile beseni ya kunawa, kandi hariho ni base yo igikarabiro. Hajagusia hata kidogo. Ntiyigeza havuga. Alafu anawaambia, none haza kubabwira, hii ndio ile ambao Musa aliambiwa atengeneze. Iri ni ryo Mose yabwiwe gukora. Na amewacha hiyo sehemu ya kwanza nje. Yaretse urugo rwo hanze. Mbona anawacha sehemu ya kwanza nje? Kubera iki yaretse urugo rwo hanze? Bwana sifiwe. Amen. Na nataka Wayahudi waamini, kandi ashaka ko Abayuda bizera kwamba hii ndio ile Musa aliambiwa atengeneze. Ashaka ko bizera neza kuko ari ryo hema Mose yabwiwe gukora. Mbona anawacha sehemu ile ya kwanza nje? Kubera iki yasize urugo rwo hanze? Bwana sifiwe. Amen. Maana katika ili agano ambalo leo tuko ndani, kubera ko iri sezerano turimo none, ile sehemu ya nje, urugo rwo hanze, kazi yake iliisha. Umurimo wao warashize. Amen. Amen. Kazi yake iliisha. Umurimo waho warashize. Na ukitaka ujue kazi yake iliisha, nushaka kumva uburyo ako kazi kashize, tuone Yohana anasema nini alipomwona Yesu katika kitabu cha Ufunuo. Yohana aravuga iki umunsi abona Yesu mu gitabo cy'ibyahishuwe? Hebu fungua na mimi Ufunuo. Fungura igitabo cy'ibyahishuwe, mlango wa kwanza, igice cha mbere, kuanzia mstari wa 12 na 13. Umustari wa 12 13. Tuone Yohana aliona nini. Ya turebe ico Yohana yabonye. Sura ya kwanza. And I turned to see the voice that spoke with me. Mstari wa 12. And I turned to see the voice that spoke with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Ya 1:12 na 13. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanje, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Amen. 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 Yohana akiwa kwa kisiwa cha Patmos, Yohana ari ku kirwa cha Patmo, akaona ufunuo. Aza kugira iyerekwa baada ya Yesu kufa na kufufuka na kupaa mbinguni. Nyuma ya Yesu yo gupfa no kuzuka no kuja mu ijuru, miaka kama 40 baada ya hayo, imyaka 40 nyuma yuko Yesu asubiye mu ijuru, akaona ufunuo. Aza kubona ihishurirwa, na akamwona Kristo. Abona Kristo, na anasema, aravuze, nikasikia sauti ikiongea na mimi, numva ijwi rivugana nanje, na nilipogeuka pindukiye, nikaona taa 7. mbona igitereko c'amatabaza 7. Bwana asifiwe. Amen. Na katikati hizo taa 7, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza 7, nikamwona mtu kama mwana wa Adamu, mbona umwana w'umuntu amevaa mavazi mpaka kwenye miguu yake, yari yambaye ibishura byika ku birenge, na amejifunga mshipi wa dhahabu, kandi akenyeye umukaba w'izahabu. Bwana asifiwe. Amen. Alimwona Kristo. Yabonye Kristo. Alimwona Kristo wapi? Yabonye Kristo amesimama katikati ya taa 7. Yamubonye hagati y'igitereko c'amatabaza 7. Kama we ni msomo wa Biblia, niba usoma Biblia, utakumbuka ya kwamba wakati Musa aliunda ile hema ya kukutana, uribuka Mose ubwo yakoraga ririya hema, ile taa, hiyo taa aya matabaza ambao ilikuwa na vichwa 7, iri tabaza ryari rifite imitwe 5, haikuwa pale nje in the outer court. Ntabwo ryari hanze y'urugo rw'ihema. Ilikuwa wapi? Ryari he? Ilikuwa mahali patakatifu. Yari ahera. Ilikuwa in the holy place. Yari ahera. Amen. Amen. Na hapo ndio huyu mwandishi wa Ufunuo anamwona Kristo
amesimama katikati hizo taa. Aho ngaho rero niho umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe avuga yabonye Kristo ahagaze. Manake ni kwamba Kristo ako mahali patakatifu. Nukuvuga ngo Kristo arahera. Sio pale nje kwa outer court. Ntabwo ari hanze y'urugo. Amen. Amen. Hebu tusome tena Ufunuo huo mlango wa kwanza huo mstari wa 20. Ibyahishuwe igice ca mbere umurongo wa 20. Inasema the mystery of the 7 stars which thou sawest in the right hand and the 7 golden candlestick. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlestick which thou sawest are the 7 churches. Nubwiru bw'inyenyeri indwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kwiburyo nibyo bitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu. Dore izo nyenyeri indwi zo mu bamarayika bayo matorero arindwi, naho ibitereko by'amatabaza birindwi nibyo matorero arindwi. Akamwambia, aramubwira, zile taa 7 ulizoziona, aya matara arindwi wabonye. Usa ni Yesu anasema. Yesu anaongea. Yesu ni uriho vuga. Anamwambia Yohana, abwira Yohana, hizo taa 7 umeona, aya matabaza arindwi hizo ni makanisa 7. Aya na matorero arindwi. Yani kanisa itorero haiko tena in the outer court. Ntabwo riri hanze y'urugo mu ihema. Kanisa imeshaamishwa iko in the holy place. Nukuvuga ngo itorero ikanisa ryarimuwe rirahera. Kwa hivyo wewe ukibaki na doctrine ya kutubu dhambi na dhambi na dhambi, bado ulibaki huko nyuma, uliwachwa. Nusigarana rero ya doctrine yo kwirega ibyaha n'ibyaha, warasigaye uri inyuma y'urugo. Ile kazi ya outer court ilimalizwa. Yesu alisema imeisha. Nukuvuga ngo umurimo wo hanze y'urugo wararangiye. Yesu yaravuze ngo birarangiye. Unasikia hiyo? Urabyumva ibyo? Wakati Yesu alisema it is finished, igihe Yesu yavuze ngo birarangiye, alimaliza hiyo outer court. yarangije ibyakorerwaga hanze y'urugo mu ihema. Ndio maana mwandishi wa Ibrania, niyo mpamvu mwanditsi w'Abaheburayo hata hahitaji, ntabwo yigera avuga hanze y'urugo mu maana ihema. kanisa imeshahamishwa, kuko itorero ryimuwe, imetoka kule, ryavuye iriya, sasa iko mahali patakatifu. noneho rirahera. Umekamata hiyo? Ico muracumvise? Ile huduma ya kule nje, wa murimo hanze y'ihema, hiyo huduma ilimalizwa na msalaba. Uriya murimo warangijwe n'umusaraba. Ndio maana leo hatuchinji kondoo tena. Niyo mpamvu uyu munsi tutagishinja intama. Maana mwana kondoo wa Mungu alishachinjwa. Kuko umwana w'intama w'Imana yarangije gushinjwa. Na Yohana alipomuona Yesu, Yohana abonye Yesu katika Yohana mlango wa kwanza, Yohana igice ca mbere na mstari wa 29, umurongo wa 29, akasema, tazama, aravuga ngo dore nguyu mwana kondoo wa Mungu, umwana w'intama w'Imana, aondoaye dhambi za ulimwengu. ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Sio dhambi za Wakristo, ntabwo ari ibyaha by'Abakristo. Unasikia? Urabyumva? Hakuja kuchukua dhambi za Wakristo, ntabwo yaje gutwara kwishira ibyaha by'Abakristo, alikuja kuondoa dhambi za ulimwengu, ahubwo yaje gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Na ndio maana siku ya leo, niyo mpamvu none kuna maovu mengi sana. hari ibibi byinshi. Kuna mataifa ambayo yamejaa maovu mengi hata kuliko Sodoma. hari amahanga akora ibibi kuruta Sodoma, lakini leo hatuoni zikichomwa. ariko ntabwo tubona hasha. Kuna watu waovu zaidi leo, hari abantu babi none cyane, hatuoni moto ukishuka kutoka mbinguni kuwachoma. ntabwo tubona umuriro w'ururu kuva mu ijuru, sababu mwana kondoo kuko umwana w'intama wa Mungu w'Imana aondoaye ukuraho dhambi ibyaha za ulimwengu zisi alishafunuliwa, yarahishuwe. na alipofunuliwa, amaze hiyo ndio guhishurwa, kazi aliyoifanya. ako niko kazi yakoze. Na ndio maana mwandishi wa Ibrania, niyo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo hatuambii kuhusu the outer court. ntabwo atubwira hanze y'urugo rw'ihema. Unashika hiyo? Ico muracumva? That is simple mathematics. iyo ni imibare yoroshe. Ukiona haitajwi, nubona ni hatavugwa, sababu haipo. nuko hatagihari. Amen. Amen. Na kama haiko kwa akili ya Mungu, niba hatakiriho mu bitekerezo by'Imana, basi haipo. nukuvuga ngo ntahahari. Utajiwekea kwa akili yako, ibyo nibyo wishira mu bitekerezo lakini kwa byawe, akili ya Mungu haipo. ariko mu bitekerezo by'Imana ntahariho. Bwana asifiwe. Amen. Na unajua ukweli, ukuri hauhitaji kura. ntabwo gusaba amatora. Hata nyote mseme hiyo ni uongo, hata mseme hiyo ni uongo, niyo mwavuga ngo ni ikinyoma, haitageuka iwe uongo. ntabwo bishobora guhinduka ikinyoma. Ukweli hahitaji support ya majority. ni ukuvuga ngo ukuri nti gushaka amajwi y'imbaga nyamwinshi. Unasikia? Ukweli hahitaji kura ya wengi. ni ukuvuga ngo ukuri nti gusaba majorite. Amen.
Amen. Ukweli utabaki kuwa ukweli hata kama ni mtu mmoja amebaki nayo. Ukuri kuzakomeza kuba ukuri niyo kwavuga umuntu umwe. Na hata ukikataa kuamini ukweli, niyo mwakwanga kwemera ukuri, haitabadilisha huo ukweli ukwe uongo. ntabwo byahindura ukuri kinyoma. 1 + 1 rimwe guteranya rimwe ni 2. ni kabiri. Ilikuwa 2 kabla babu yako azaliwe. Byabaye kabiri mbere yuko sogokuru wawe avuka. Ilikuwa 2 wakati mama yako alishika mimba yako. Byabaye kabiri igihe bagutwise. Wakati ulizaliwa ilikuwa bado 2. Igihe uvutse byari kabiri. Hata kabla uanze shule ilikuwa bado ngapi? Na mbere yuko utangira ishuri ni kabiri. Wakati unaenda shule ukafundishwa 1 + 1 ni 2. Umaze kwigishwa rimwe guteranya kabiri, ukagundua kweli ni 2. uza gusobanukirwa buryo bwose haijawahi kuibadilisha. Ntabwo byigeze bihinduka. Uwe unaiamini ama huiamini haitabadilika. Wabyemera utabyemera ntibihinduka. Sasa kutokuamini kwako, kutizera kwawe, hakuwezi kubadilisha ukweli. ntabwo bishobora guhindura ukuri. Ni wewe ndio utaumia, ni wowe bizagira ingaruka kwa giza, uzaguma mu mwijima, ukweli utabaki ukweli. Ariko ukuri kuzaguma ari ukuri. Bwana asifiwe. Amen. 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 Hebu fungua nami Waebrania. Reba Abaheburayo 12. Abaheburayo 12 kuanzia mstari wa 22. 22. Na hii ni Biblia yako. Iyo ni Biblia yawe. Inasema hivi. Iravuga itya. But you are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of a better covenant, of a new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. 22 up to 20 what? Up to 24. Yeah. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano risha. Mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha y'Abeli. Amen. 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 Biblia inasema, Biblia iravuze, mumekuja. Mwaraje. Sio mtakuja. Ntabwo ari muzoza. Bwana asifiwe. Amen. Najua kuna wengi wamekaa hapa, Harabyinshi bicara, wanangojea siku moja watakuja. Bategereje ku munsi umwe bazaza. Unasikia? Urabyumva? Inasema mmekuja. Biblia iravuze ngo mwaraje. Sijui ya Banyamulenge inasema aje. Inasema hivyo pia. Inasema mmekuja. Yeah. Haisemi mtakuja. Yeah. Sasa nyinyi ambao mnahubiri mtakuja, mtafika lini huko? Mwe mwigisha ngo muzoza, muzoshika ryari? Mtafika lini? Muzoshika ryari? Biblia inasema tayari tumekuja. Biblia yavuze ngo twaraje. Mmekuja mlima Zayuni. Twegerejwe umusozi Sayuni. Mmekuja kwa mji wa Mungu aishie. Twaje ku mugwa w'Imana ihoraho. Mmekuja kwa Yerusalemu ya mbingu. Twegerejwe Yerusalemu yo mu ijuru. Sio ati mtakuja. Ntabwo ari kutuzoza. Tayari tunaishi hapo. Ahubwo kera dutuye hapo. Hapo ndio aho. tumekuja tunakaa. Aho niho dutuye. Haisemi mtakuja. Ntabwo bivuga ngo muzaza. Inasema mmekuja. Ahubwo biravuga ngo mwaraje. Sasa ni wewe ugundue uko wapi. Ni wewe rero kubitahura gusa. Unajua ile makosa kubwa tumefanya kama wachungaji na kama viongozi, amakosa twakoze nk'abayobozi cyangwa abashumba, tumehubiria watu, twigishije abantu, tukawaambia kuhusu mahali wametoka, tubabwira ahantu bavuye, na kila Jumapili buri cyumweru tunawaambia wajihadhari na mahali wametoka. Tubabwira kwirinda cyane iyo bavuye. Tunawaambia wachunge dhambi sana. Tukababwira ngo birinde icyaha cyane. Maana wanaweza rudi mahali walitoka. Kuko bashobora gusubira iyo bavuye. Tunawahubiria kuhusu mahali walitoka. Tukabigisha iyo bavuye. Lakini hatujawaambia. Ariko ntiturababwira ni wapi wamekuja. Aho baje. Hatujawaambia wako wapi. Timurakababwira aho bari. Hatujawaambia wanaishi wapi. Timurakababwira aho batuye. Hatujawaambia wako na nini. Titurababwira nico bafite. Hatujawaambia umepokea nini. Titurababwira ico bahawe. Maana mtu akijua mahali amekuja, umuntu amenya aho yaje, akijua kile amepokea, akamenya nico yakiriye, tamaa ya huko nyuma inapotea. Ibyifuzo byiri inyuma birashira. Shida si kuambia maisha yao ya kitambo.
ikibazo si ukubabwira ubuzima bwabo bwo Tayari wanajua hiyo. Ibyo barabizi. Wanajua mahali walikuwa. Bazi iyo bari Wanajua ile shida walikuwa ndani yake. Bazi nibibazo bari bafite. Lakini haujawaambia wako wapi. Ariko turababwira aho bari. Na ndio huyu mwandishi anatuambia sasa. Nibyo rero umwanditsi atubwira hano. Anafungua macho tule tumekuja tuko wapi? Tumekuja tuko wapi? Aratubwira twaraje turihe. Amen. Amen. Yerusalemu iliyo mbinguni. Yerusalemu yo mwijuru. Hapo ndo tumekuja. Aho niho twaje. Paulo anasema Paulo aravuga maisha yetu ubuzima bwacu yamefichwa ndani ya Kristo, bwahishwe muri ndani ya Kristo Mungu. mu Mana. Anasema wakati Kristo alipofufuliwa, aravuga ngo ugihe Kristo yazutse tulifufuliwa na yeye, twazukanye nawe na tukaketishwa katika ulimwengu wa kiroho, twicazanya nawe mwisi y'umwuka. Tumeketi pamoja na Kristo, twicaranye na Kristo. Mali Kristo yuko, aho Kristo hapo ndio tumeketi. Aho niho twicaye. Kama hapo ndio mbinguni, niba hariho basi tayari tumeingia. Nukuvuga ngo twarangije kugerayo. Amen. Amen. Kama Kristo amekaa mbinguni, niba Kristo na tumekaa na yeye, twicaranye nawe, tumekaa wapi? Twicaye. Tumeketi wapi? Ese twicaye. Sasa ikiwa tumeketi mbinguni, niba twicaye mw'ijuru, kule mbinguni bado kuna injili ya dhambi? Kule mbinguni bado kuna injili ya dhambi? Ese niba twicaye mw'ijuru hari ubutumwa bw'ibyaha? Unataka kuniambia pia mbinguni kuna altar mahali watu wenda kutubu dhambi? Uragira ngo umbwire ko mw'ijuru hari ahantu abantu baje kwihana ibyaha? Mimi nimesikia katika desturi zenu nyingi, jewe numvisize mu mico yanyu myinshi, kuna wachungaji ambao hao ndio makuhani wakuu. Nukuvuga ngo hari abashumba muri mwe nibo batamzi bakuru, ambao mpaka mwende mutubu dhambi kwao, ngo muzamuja kwirega ibyaha iwabo. Hao wanaishi siku za Musa. Abo batuye mu bihe bya Mose. Wanaishi agano tofauti na ambalo leo liko. Batuye n'isezerano ritandukanye n'iryo turimo. Unasikia? Murabyumva? Hawaishi kwa agano jipya. Ntabwo batuye mu isezerano risha. Wanaishi agano lile lingine. Batuye mu isezerano lindi. Ati wao ndio wanakaa chini. Abo ngo nibo bicara kwao. Mukaza imbere yabo kuongea kuhusu dhambi zako. Mukaza kuvuga ibyaha byanyu. Dhambi ambazo Mungu amesema, ibyaha Imana yavuze kwamba sitakumbuka. Imana yavuze ko ntazongera kwibuka ibyaha byanyu kundi. Ni kwa nini? Nukubera iki? Maana Kristo alibeba hizo dhambi. Kuko Kristo yikoreye ibyo byaha. Kristo hakubeba dhambi zake. Kristo ntabwo yikoreye ibyaha bye. Kristo hakuwa na dhambi. Kristo ntiyigeze kama kuna dhambi alibeba, niba hari ibyaha yatwaye, ni dhambi yangu, ni ibyaha byanje. Bwana asifiwe. Amen. Na Kristo alikufa hata kabla sijazaliwa. Kandi Kristo yapfuye ntaravuka. Maana yake ni kwamba bivuga ko alibeba dhambi zangu hata kabla nitende hiyo dhambi. Yatwaye ibyaha byanje ntaranabikora. Abakorinto ba kabiri mlango wa 5 igice ca 5 na mstari wa 21. Umurongo wa 11. Wacha nisome hii alafu nikae chini. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Yeah. Amen. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Amemfanya yeye yahinduye we ambaye hakujua dhambi, utarigeze amenya icyaha, akamfanya kuwa dhambi. amuhindura kuba icyaha. Nyote mnakubali Kristo hakuwaifanya dhambi, si kweli? Yes, mwemera ko Kristo atakoze icyaha. Sasa kama mtu angefanyika dhambi bila kufanya dhambi, niba umuntu yarahindutse icyaha atarakoze icyaha, niambie kuna uwezekano gani hapo? Mumbwire ese ibyo bishoboka gute? Mtu afanyike dhambi, umuntu ahinduka icyaha bila tendo la dhambi, nta gikorwa na kimwe cy'icyaha yakoze. He made him to be sin who knew no sin. Yamuhinduye kuba icyaha utarigeze kumenya icyaha, akafanyika kuwa dhambi yahindutse kuba icyaha bila kutenda dhambi, atakoze icyaha. Amen. Amen. Kama Kristo angefanyika kuwa dhambi, niba Kristo yarahindutse bila kuba icyaha kutenda dhambi, atakoze icyaha, basi inamaanisha pia biravuga ibyo bisobanuye ko mimi na wewe je nawe tunaweza fanyika wenye haki twoba abakiranutsi bila tendo la haki, tutakoze igikorwa cyo gukiranuka. Umeshika hiyo? Ico muracumvise? Kama mtu angekuwa mwenye dhambi ni bila tendo la dhambi, niba Imana Kristo yarabaye mutu, kama mtu angefanyika dhambi bila kutenda dhambi, niba umuntu yarahibaye umunyabyaha atakoze ibyaha, basi mimi bityo rero naje nimefanyika mwenye haki nahindutse umukiranutsi wa Mungu w'Imana bila kutenda tendo la haki. ndakoze igikorwa na kimwe cyo gukiranuka. Na Mungu awabariki. Imana ibafashe.